ariko mico wumvisha ukuntu nk'aba bahungu baba bakubaganira ku bintu ariko rero reka tuvuge ibintu tubisubire ariko mfite umuntu witwa Cleo uri kundamo byatari Cleo ni top gifter wanjye namugutije Cleo nizere ko uri kubyumva ko umuntu usanzwe giftinga gufata nk'itungo va mu matungo za mu bantu ngaragutiza bifite kuri umusi umuntu abishatse yaguteranya n'undi kano kanya kandi ni ibintu cyane kandi bigakora ntabwo oya ubu byarangiye deja ari kuvuga ko amutizanya sha Cleo urashaka kugira ikimasa Cleo rato nubifate nabi Bruce Melodie thank you Cleo ari kubyumva neza you see nagusabira umugeni mu kanya muraje murebe mwese ko atagiye guhita dusimbuka akavanga mujye muganiriza abantu banyu mubabwire ko ari beza urabona nka Cleo ibikorwa ari gukora abanzi badakeka bari hano baraza bavuga amagambo menshi numvaga bushara kumera nk'ubwiriza ahise ajya hehe bushari bushari amagambo twavuze ni menshi bushara hindutse nk'izuba ryanyagiwe bushara ariko izuba ryanyagiwe Elisora so ndiri bivuga ngo rashitani yarahiye nayo bintu biri kungendekera neza bushari ntabwo yari yashye Thank you, Joe. Cleo nubifate nabi rata Bruce Melodie arasetsa. Oya ntago nsetsa ngenda babaye Cleo mbabaye ngo aragutiza sha. Ariko nyagasani. Uziko wagira ngo ni yandirimbo ya Mr Kagame. Ndakubujije. Ngo yabaye amuntije. Ndakubujije. Ariko ngo corona yagarutse. Corona iri burayi cyane mu Faransa. Yo. Paris bamerewe nabi. Merci beaucoup, je t'embrasse très fort. Ariko man iriya asante sana Hamisa na Falcon Hamisa. Hano hari Tesla ifite logo ya BMW. Nindo ayitekereje. Urayibonye iyo bampaye? Urayibonye? Arabashinwa bari innovative cyane. Bampaye ka kamodoka ka grey. Uninduri kuririmba, uninduririmba urwabonye kandi mu kanyagamo. Ni wa mukomiti. Ngo niwe ndakimyutinze ngo niwe. Asante Cleo. Ngo ndakimyutinze ariko Godfa. Myutinga bijya myutingura. Uzi kuna ari mutoya buriya. Ni mutoya? Na darangana iki. Mubwira hagarara urebe. Ni umwana mubi. Asante Hamisa. Ngo gahagarare barongo kabwera pe. Ntabwo ushobora gukura umuntu mu mazi ya Zanzibar akeye kuriya urangiza umuhagarike muri Nyabarongo. Tipe network zabanye network. Hakurikiyeho guhamagarwa rero. Guhamagarwa gute? Giselle. Donc ariko sha. Thank you so much Giselle. Aba top gift abanje bose bimukiye kwa Bruce Melodie. Umva ariko ntukikina aba top gift bagiye we ko batari bakugejeje abandi. Ntikina waretse nk'ikina kuri kutangira. Ntabwo ari aba top gift bawereka nzimira. Wanganze Moja, thank you Moja. Byakura wetegereza urebe icyo bita reality. Urukundo ruvi ruhande kandi wanganzeho ukareba. Wagiye wemera. Kabano wagiye wambara ingofero man. Kubera iyo ntubonye nyine guca iyo fashe na kamera mbona umeze nka cya gisakuzo kivuga ngo avuye mu mwe twashira bayishiga ariko ikinyarwanda uzi ko uzi ikinyarwanda kiteye ubwoba urashona kabisa nge nta nubwo nshona gusa ndadoda urebe iyo mpanga yari kuntera umwaka we gaterwa inzobe no kwishima urakwishima mu buzu kabwera bwera. Let's go people. Aratwisha. Ndabamara ariko ibintu bimeze neza. Abasa uzi ukuntu noneho hano nahaje. Erega Bruce Melodie naje mfite irungu. Nambaye ingofero ntago bamenya umutwe niho identity. Abasa ujukora live ureba inyuma. Shau datuma ngutuka. Dokigarukiye hano. Visa asante sana, thank you so much.
Guys, thank you. nsanze nkubaha pe do Melodie, kugibagiza irungu abajiba ntibahari se? Wapi ntago ari irungu gusa nari mfite n'ibitotsi. Nirambitse ku buriri numva mfite akantu k'irungu. Irungu rihinduka ibitotsi da. Oya se. kubura kabano nari y'umutsi kwawe baba gwarimanukiyemo imbere mu bwonko. Thank you Jojo. Gwiki None se ntiyaba afite ibisage mu kanwa. ibisage kwari Mujya mugerageza gutekereza cyane mudafata feri. ese niko bijyiyobija we iyo utekereje ubwonko bwawe buratonekara. Dore Guinness ari kuguha bwera. Ariko tukaba tutsibana dukure. Thank you. Giselle, merci vraiment. Niko twakabwera udukura he mwana. Je t'embrasse très fort Giselle. abo batife bafite ibitutsi byinshi cyane ntiwagira ngo bararepeta saa 8 Mico amajegeze gutuka umuntu igitutsi ntavugira aha. Nicyo kintu kimbabaje. Bwacyumvise kwa Godfather. Oya, Reka mbagire ari kera Godfather bataraza bagabana nabo n'ibyana nuko babigira abantu bakuru bameze nka Bijyiyobija. reka mbagire inama ku bijyanye Melodie ngo tumeze. Thank you Jojo. Oya nawe uraho muri cyana. Ndi cyane ariko Melodie singiye ko uziko naguhaye lift igihe kirekire. None se ko waratangiye akazi k'ubushoferi imbere wikugira mukuru ugira ngo. Yegora. Yatwaraga taxi cyangwa ni za modoka z'inyamirambo. Urambye ko naguhaye lift ibyo ngibyo bingize umushoferi. Arega hari n'abantu busanga mani ari atari ubucakura. Hari ikindi kintu kitari ari inkeca. Ari udukeca kabisa. Cyangwa uturyogo. Uturyogo rwose uturyogo. Oya? Uturyogo ni udukaceri. Ahubwo hari abantu ko bitangiye kubibindi cyangwa udusaza mburagihe. Thank you Mbabazi. Oh, Giselle, merci beaucoup pour le cœur. Gusa udusaza mburagihe. No gusaza imburagihe se? Oya. Umusaza yatwaraga imodoka ngo yavaga Nyabugogo ijya Kirehe. Barazibona za boro za nyakatsi zari zifite amabara y'icyatsi. Uduhiyase. Wasigiye wo kuguma nambaye ingofero. Niwo mpaye lift ariko. Ariko iyo lift ye noneho shamani ngeze aha. Kandi umurezi sinda namwibuka yima wabona natsikaminga atarabiba bitarabaye. Biranashoboka. ubwo n'ibyo None se Mico. ngewe nk'ubu hari umuntu wigeze kuncumbikira narahaciye ngiye kumushimira nsanga harahinze ahantu yari atuye. Ayiwe. Naringize ngo wasanze ari muri priya. Oya nta kintu gihari urumva ibintu byarahindutse. Ya musanga muri prive yaguhita amwishyurira nk'amezi 6. Ariko Mico ushaka kuba ushimira utinze. Oya no urumva Cyangwa akabyibuka atinze aho. Harenze abo murima. Umuntu yamfashije kera man kera cyane kabisa. Njyewe rero ngiye guhura n'abamungu mwakoranye ingoma. None se ntibamwishyurije rega ibyo ura muhungu ntuze yaramwishyurije amafaranga ahita mwimpa. Ubwo ni ngombwa kwita utanga amakuru ku gihe. Abanyakazi kugiye Mico. Ntushaka kwihangana ukayatangira ku museke cyangwa inyarwanda. Mico ko bakwishyuye. Mico. Ibi n'ibikindi kubona. Ibikindi kubona. Giselle, merci beaucoup. Mukabaga inkoko mugatumira umushyitsi akahita arya amaguru abiri. Giselle. Ibi ni biki? Thank you. Uyu bamwita Muyango. Uyu bamwita Muyango aravuze ati niwe. Giselle, merci beaucoup. Ukuntu intare zirira. Cleo na Muyango, thank you so much. Muyango wese. Muyanguzi. Tugira ba Muyango bangahe? Ngo Mico ubwo ubonye ari wawundi uririmba asa bizeze mwana. Uretse gato. Bizeze byasabye gera. Thank you. Lon. Ubonye Muyango bitaho mama wanduririmba asa bizeze wa mugani. Ariko ahari nashonje. Washonje kabisa. Muyango agahita akora ibintu nk'ibi. Fasha. Bruce Melodie aba yayakobokeye. Nabasa none mfite nari nasutse agasuko ko kuzaza kwemeza hano Tanzania none kansazanye sunza aba nigira ibiki nanjye nemera ka Franco mu minsi iri imbere. Ukidashyiraho kuko utigana cita. Tupura.
ni ukugenda nawe bakajya ntidusubire mu musatsi. ni ukugenda bakajya gukora hair plantation. Mico nihaye ibintu byo kuvuga ku mawigi y'abantu bari banyishe. Bongera. Bari banyishe ariko se bakora ko bazambara. None se ibyo byatumye umera. Wavuze ku mawigi. Abawigi wayavuzeho bari bakuguruka. No, ejo bundi habaye match ya box man. Sinzi niba mwabibonye ariko mwebwe. Umuntu waramukubita umusatsi we witandukanya nawe. Umusatsi waravuze ati izi ngumi ntago nabivamo. Witarira ntabwo yitwa henda. Umusatsi wari uri kumera ngo. Ayiwe. Abanye batamukubita akomeza kugira gutya agishikuzamo. Namwe umusatsi uvuga ati mbabarira ntago izi ngumi zangeraho kabisa. Umusatsi warigendeye. aravuga ati sigiye kwitaba n'umwana w'umuntu. Wagiye wambara wigi Franco ko turi muri Jewe Franco ako Melodie uratoneka nkajya kwambara biriya bintu binuka jamais de la vie. Ibyo ukajya ubimesa. Binsimbuke. Ibyo rero nibyo bituma abantu badutuka ngo ibyo bintu binuka. Nese ntibinuka. Jere ko Icyokere kijyamo babikuramo nijoro bakabyoza. Wigi ni boromani ushobora Wapi uziko bashyiraho kore gutya ku mubiri bakacyoka. Wese inkweto zawe ziranuka ko ziba ziriho kore. Niyo mpamvu nzikuramo nkazoza. Naho iyo bayikuramo bakayoza. Ntabwo ari ikintu kivaho gutyo ngo usubizeho bisubira ko bajya kongera gukuraho kore bagashyiraho iyindi. Oya bayogesha amashini y'itapi niga. Ngaho nyumvira noneho abihuriye. Tambere byo nukuyoza rata cyambere nukuyoza. Ntabwo yego ko. Tambere nuko ibigomba kugira ahantu ihurira n'amazi kabisa. Ishiga ryanjye nzagendana mpaka. Melodie bashira yitapi ku mutwe. Wowe fata amawigi yawe ukajya uyajyana muri dry clean. Wowe kugira ngo wemere uko bimeze ntimuzi ko nakwaga bagira isuku batabira n'ibyo byinshi nkatwe mu mutwe. Biterwa n'imirimo baba bakoresheje. Nako biterwa n'akazi bakora. Uzamushyireho izuru gutya ku mutwe. Umukobwa? None uri kungira inama yo kurishyira ku bahungu. Oya. Nakubwiraga revo y'ukuntu bishobora kuba bidahumura neza. Ndakumenyesha ko iyo ufite isuku mani wiga uburyo bwo kwisukura. Ubu ninde wavumbuye ko cya kiboro cyera kimeze nk'umutaga aricyo kivamo icyanga? Ntabwo babimenya ni bato. Ni umuntu wari ufite umwanda wari ukeneye kwisukura. Aragenda ari ikintu kimeze cyumye. Mbare mu mubwire umuntu wavumbuye indoryi buriya ntiyariye no ku ntobo. Kabisa. None se sibyo abantu barakubagana. Abantu barakubagana. Ari no ku ntobo. Ari intobo pe. Yariye ku ntobo yumva birabishe n'imitanga. Wavumbuye amaronji yari imitanga. Abantu barakubagana cyane. Rero kuvumbura ukuntu boza wiga isi ikintu gikomeye cyane urumva. Nijoro ryo kuwa kane mbere ya tariki ya 2 Gashyantare 2026 umuhanzi w'icyamamare muri Afurika y'Iburasirazuba Diamond Platinum yakiriye mugenzi we w'umunyarwanda Bruce Melodie. Aha yari i Zanzibar, ikirwa giherereye mu nyanja y'Abahinde hafi y'Iburasirazuba bwa Tanzania. Uku guhura kw'aba bombi i Zanzibar kwabaye ishusho nziza y'ubucuti n'imikoranire igenda irushaho gukomera hagati y'aba bahanzi bombi. Ni nyuma yo guhurira mu ndirimbo Pom Pom yanaririmbyemo umuhanzi Joel Brown. Iyi ndirimbo yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kuri radio na televiziyo byo mu karere. Ubu imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 5 ku rubuga rwa YouTube. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Diamond Platinum na Bruce Melodie bari kumwe mu mwanya wuje tuze n'ibyishimo. Bari kumwe kandi n'abandi barimo Ronnie Jones. Bigaragara ko uku guhura kwari kugamije kuganira no gusangira ibitekerezo byagutse ku rugendo rw'umuziki. Ku ruhande rwa Bruce Melodie, uku kwakirwa i Zanzibar gufatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'uko umuziki nyarwanda ukomeje kwinjira ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho Diamond Platinum afatwa nk'umwe mu nkingi zikomeye z'iterambere ry'umuziki w'iki gihe. Si ubwa mbere Bruce Melodie ahura n'abahanzi bakomeye bo hanze y'u Rwanda,
ariko Diamond Platnumz mu buryo bweruye nk'ubu nyuma y'indirimbo bahuriyemo aba bombi byongeye gushimangira icyizere cy'abakunzi b'umuziki ko hashobora kuba hari indi mishinga mishya iri gutegurwa mu ibanga rikomeye. Nubwo nta byinshi byatangajwe ku mugaragaro ku byaganiriweho muri iryo joro ryabereye i Zanzibar, benshi mu bakurikiranira hafi imyidagaduro bemeza ko iyi mihurire ishobora kuba intangiriro y'indi mikoranire mishya izahuza u Rwanda na Tanzania mu muziki. Iri hura rya Diamond Platnumz na Bruce Melodie rikomeje gufatwa nk'intambwe ikomeye mu gukomeza kuzamura izina ry'umuziki wo mu karere ku ruhando mpuzamahanga, ndetse ryakuyeho amakuru yaramaze iminsi asakaye avuga ko Diamond Platnumz yanze guhura na Bruce Melodie. Bruce Melodie azava i Zanzibar agaruka i Kigali, aho agomba gutangira gutegura urugendo azagirira mu gihugu cya Uganda agamije gukomeza kumenyekanisha indirimbo Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Joel Brown wo muri Nigeria. Ni ubwa mbere Bruce Melodie akoranye indirimbo na Diamond Platnumz, ariko si ubwa mbere Diamond Platnumz akoranye indirimbo n'umuhanzi nyarwanda, kuko yakoranye Wine na The Ben, akorana na Mico the Best indirimbo bita Sinakwibagiwe.